Artık bitmez deyip tarihta bizning iz deyip peygamberler zamanından keladi boşanıp bugun indi bitdik deyip şanlı şirni ötdik deyip ivanlar gayetli deyip yaşayız uftanıp. Aydar Kadir, Recep Bayram'a, Recep Bayram'a, Aydar Kadir, Ahmet Asat'tan, Emniyettagimizin bir olay yarışımız yok, Ligadan anlıyoruz. Bu bizim o sevinç, Yunan Çakır'dan. Bu bilginin de bizim meskerde yarışılar katta var, bizim toprak yarışılar. Bu böyle, bu bizim çalışan kişiler, ama bizim kafamda mağlup bilgiler, güzellik eserleri birinde, güzellik işleri birinde, hizmetleri birinde, hep toprak yarışılar. Alışlar. Bu iş mağlup, fakat bilgiler. Bu bir muhtemelen bir başım olur. Siz bu tercihini yaparsınız. Bakıyorsunuz. Bugün sigara kişisi yıllarımızda sigaralar koymamız değil. Sonra bizden sigaralar ki okumaz. Sizden ne? Yukarıda. Başka bir yandan hızlı yakın Mustafa Vatan Partisi'nden nasıl olur dedi. Bu yana Kıbrıs Safiyoğlu. Kıbrıs Safiyoğlu. O Ligermeyi gelse yok eydi. Bana gitmez. Gelse yollar yok gittiğinde onun yerine Safiyoğlu. Ben şekerin o direkt yılmacı patlagan. Bir sözleri serpilseniz, alın bu yerine var, alın İslam'da var, o tozu bir milletçidir, millet yakın kişidir, millet çarmı kişidir, millet karşısı kişidir. Nasıl söylüyor da o? Var, söyle. Neyse ya, ama kasırlar boyu yaşakızdan sünden, kulaktan istizanın sıvırtılakta, mutlaktan da ister tarafından. Uyan kalkabilirim uyan, sıvırtlak yakın, çok kasmak yolları, zindanga yaptılar ilkini, diniyet taktılar izah, Kıyıldan ilgi mekteplerin ciddi süslenin yolda. Yan kalkabilirim uyan, uyanmasan gidin, ezip taşlar kralların, o da gerçekten. Umur sine izine kimsitti. Ruhuna sabahlar bakma. Gerek buraya gidip girildi, cevap gerek anı alın. Yan kalkabilirim uyan, baş yapın gidin, ezip taşlar kralların, bu sigara konusu şimdi anlayan bu erge tabulmagan yok. Bizden sözde insanlarda sigara savaşlar belki bu kilesinden böyle var. Yani neyse ki onu sayılarına tanıştırmak için oradan bana derler bizden sayılar var. Zülfiyar Hanım bu derler sekreter bulutçuydu. Ve Avrupa'da belki sigir okup gider. Zülfiyar Hanım. Bu bizim kullanmanın için şahsımın bizim de altınları. Hazır olup kilerim. Kırgızistan muşkuna söz veriyorsunuz. Bu Zülfiyar Hanım bu ne zevkeydi bu kadar. Bayağı var.
olsa bir bizlerden ilgi sigara götürüyor. Bu sigaralar benim yazımda gitmesin için sigara için yıllar arasında ben istedim. Her vakitte kesin Türkiye'de gelirken şarkıda çünkü bizden şehirlerde gelirken de tarihi kabileler iskerleşir. Bana hususu şehirlerde yuvaltkan için pek sızlanır, kaygırgan seslenlerde bir o eşitlikine beraber yudusuz yaşayan kişide basın sektörü Dolayısıyla bir kapı programımız yok. Bir gün gene hele sizge birinci mertebe okuyun. Bu Afrika siz bir yanlış yaptığınız sakın yapıyorsunuz. Bunu işik varsa. Dostum neyde utka bızık, yırtımızda uç süngen, nice kasırlar yakma gaz, dört tamam sulut bitken. Yırtımızda türlü çipçar, tışkan küse cıyılgan, eller indi yakıcan var, yuka yılanlar tuğgan, yurt içinde tansu hava, yüklenip bitkeninden, çipçarlar kat eğilgen, yurt eğilişirgen. Bu itken bile kaza o, tuğgan kiylerge kirgen, kay zamanda nidi yalnız, bizdeki yılmadı kısken, bir yere kimsiz bulgan o, bizde çivergen düşman, çivergen o saray vardı, Ali Baba'na sıkılan. Su, yıllardan isterge kalkan Jibrek'te, Jibrek'te kan sarayı hem bilgisi siyekler. Eyde kardeş, bir kuzgalı, kurtartıklı yılaltı, babalarda kuandırı, olsuluk nerotik, eyde kardeş, bir kuzgalı. Eyde kardeş, tevekkeller, salık kuşak kalmışız, türlü yapkır canlarından, kurup kuşak varık biz, kuşak da çok faydalı, hem zarardan saklı, kitle düşebilirdi, hem formasına atıyor. Eyde yaki kuşak yokken, şirde tabur silmesin, idealizm yapkısları oturup silmesin. Bu sigar, yine sigar işin sikir koyalım. Excuse me.
Tatarlar sizge girmeyin. Böyle sizge aklınız alıp girmeyiniz. Böylece kimse taşıdın ne? Eğer siz çakırlarsanız kimseye gidiyor. Siz aklın bir bedel edeceksiniz. Bu kadarıyla şöyle oturamaz. Zato cinak kına yakın kına bir kimse. Tatar bulup yaşayın. İşim rekat, içim kılıç, kanagat kırıyaktan, hizmetimde ödem kazandım. Yaşım rekat tamırda, hocam oğlum, zullar ki, resen kaysır bıçağım. Biri belki açıklaştır, biri Meryem'da, İrina'da, İski kararlaşlar, biri aralarında. Niga gröf kadar, İski mafacılası, zaman şişe geçirek, komünizm bulası. Niga bu Gabri, Abdul Melik, Abdul Necip, Bibi Sara, Bibi Gülsüm, parçası da yakalar. Şimdi işte hizmetleşim, İpteşlerin başkalar, benim yakın dostum, Dağ Kazan'dan Nikavay, Ener dostum Bediye Baskan, o hizmet üyesi, Yereşem'de Mark Antoni, Indigro Koresin. Bana sulayı emekleşip, hep yaşadığı dünyada, Sıcak bilen sengetinde, hava gibi güzeldir. Niye gerek Konganilar, Ursalida, Mercedi, niye gerek Görüpgeler, Din, Tarih, Berkmen, Tıray, burada gerek gibi de var. Topu saatler sulayı. İndi kaygı, indi kaser, Atlan aman insani, İnte yandık dizginesi, keyifler bozulmasın. İskikaletler, bulalar, din, kimiler direk, kim gerek, şehir bulgar, almışkanlar, Köpçek, işer, kimaklar, kibulak hazır biten jirde, sunu bilirge kirek. Yaşa üreket, susun versi, güneş uzak hakikat. Rahmet, hazır sizin ağınızda, o bin şagirtliğim ve bin anda şehirdaşlarına, hazır sizin ağında ve bizim şagirlerimiz, zilfire, kalan şagir, ve ilgili şagir olacak. Allah sayısında destek, edebi içeridektir, öyle şeyler Halkım benim, sevgen Tatar halkım. Nişik senin hali, var mı ele işi? Asırlar boyuna götürüp girdiler seni, nişik tercihte senin düzeni. Yalnız imam kalkı yollayıp alıp, bu sındırdı seni, kıl itti. İslam dinimizni taktap, mızkıl idi, çıkındırıp da seni Kürt mü yok etti. Yok etti günahsız babalarını, analarını, buysunmadan atalarını, babaylarını, bildiler alar kreşte aziz canları, balaş sorup aldı kaynarkanları. Alarının da yaşısıları kilgendir, balaların seyir üstüresileri, kalgandır payda yetesigen yılları, yetim bulup kadirli babaları, Seyinbige hanşabısının yirek dönüşü, tartıp aldı yalnız İvan sabı ütenişi. Devam canım kıydı bişaranın şah Ali, Uruz İpigin yala deşevci Şigali. Kürt izgi Tatar canların harap ettiler, Şigali gibi iki izli kıymetçiler. Mengelik nefretsizge satılık canlar, halkımın meslerisiz et hayvanlar. İşittiler yük taşındı talışlar, Küpten bulgan bütün diler soğuşlar. İki halk indi birge yaşayırız, Rus bulur ve diler biz değişiriz. Eye, bu ne kadar o aşık olur yaşar,
Bayırın tanıp düzeltkenge yalışın. Esin ulus ile yalışın düzeltti mi? Eller bayırın tanıp işiniz deyip etti mi? Yok itergetleri bizni haman, bızıştırıp ağzına yalız düşman. Birge bulsak kına kişili buluruz. Yalız düşmanlığına şengep çıkarırız. Kürt mü gene yok itergetlerese de düşman. Yuvalmadık biz Tatar halkım, yaşayırız. Kayıkımızını taptak mıskıl içselerle, günümüzde bizning idil bulgar biliriz. Senin diker halşarızının eşik gözyaşları, yaktı yol uzatı bizge kütten sivilsin. Aziz kırgınlarının izgi kireç yolları, örnek buluttırsın, ruhi keşdirsin. Yaşa halkım, kuşi düşmanlara üş itip, hürmetle birbirini üz itip, kireçin sever mişer kazanlar, biz bir barımızda tuğanlar. Yaşa halkım, bilim alıp alğa atla, isimini gırıl püterip cirden atla. Tam bir kişilerine şeytanlar bulsam, tuğan yapılırlar. Tuğan yapı alıp bayta, bilme koyuzları, çakırın sayın yakınaya, tuğan yardım kırları, tuğan ilim, güzel jirim, etken enkennin iyi, singen gönlüme medige, enkennin mınlık iyi. Enkey kiregen kilerde, halkının mın savaşı, beysizligin yugaltkan tuğan ilim yazmışı. Çakırım sayın yakınaya, tuğan ilim kırları, tiren uylarga şundıra, anın sırlı mınları. Ana men sizga kriz bermaydi. Biz vaqtida sizga kiritmaganda İnşav Tatarları yine bir şekilde Tatarlar birleşiriz. Balıkistan olgan çapta birdemlik ko'rsatdingiz. Bir tilda birleşiriz, bir munda birleşiriz. Tatarlar birleşiriz degan paket chiqargan. O men akşam bilan to'lgan bo'lsa. Men olga o'tirgan urinishim demazdim. Mana kimlarga o'tirgan shularga yetib barasini aytmayman. Ну, bismillah desa qo'ya boshlay. Jamoat jitkacha Bu akşam bilen bulup dursun. Tatarlar bu avlumuzda akşası olmadan akşasında akıl etmedi. İşte öyle. Bir fotoğrafta Ağız açıp bir söz eytip bassam, sen Mişer mi dediler üzüme? Mişer tügel, Tatarmın men demen, engemeleşimnin sözüne. Ruslar bima Tatar kıdı, bilmeyalar Nijvar, Kazanlı. Tatarlarga Mişer bulsam da men, Ruslarga çista Tatar kı. Mişer, burnu bilen buz tişer, olup tabi şunda eytim var. Mişer degeç, men de şunu eytem, anlasanız, anlarsız dostlar. Penza, Nijvar, elde Kazanlı. Bir kimde de ayrım görmegiz. Tatarlığın bilen gururlanıp, Tatarlarını hiç de bölmegiz. Meskende, Türkler açarı vaktinde yalışlar erişir. Zek siyasi. Bana bugün aşağı kazanlarız. Bugün aşağı kazanlarız. Şakir Ehmet Sattar. Muhterem milletvekiler, din kardeşler, bugün bu edebiyat veremi bir zalda bizning tirik klasiklar bilan uchrashuv o bek zo'r bizga bayram ham baxt. Ko'rasiz bunda, Aydar Karim.
Feyze Beramov. Yine Muhammed. Evet, Murat Mukhadiyev. Ali de Mikhaydar. Ravi Mikhaydar. Siyasetçide, yazıcıda, jurnalista, publicista Linda Muhammed Beranşov. Hem sizin karşınızda Gadigin abi şahit. Bana ilk Miras diyen jurnalda kızgançka karşı onu yaptılar. Öyle benim basılgan şiirler Aydar Halimga hem Feyze Bayramov'a bağışlanan şiirlerin bir kısmına katılmam okudum. Kazan'ın 1000 yıllık divarları, 1000 yıl kişken Kazan divarları, dağlardan iline yaklağız, manaralı ruhu sarayları, halkımızın ruhun saklağız. Tatarlangan halkın, Bulgarların bir sürüsek kabat kayıtmamız, Kazanlarga kilse tarımarları, tane 1000 yıl jirde kalmamız. Bulgarlardan mişer nugayların birden ilde nıgrak bulur biz, kabul etip halkın dıgaları, tane 1000'ler dünya boylar biz, beysiz ilde dünya boylarız. Argamaklar, yazıcı, seyahatçi, Aydar Halimga, Avrupa Gittiğim işlerimin biriminde yok. Gelken, ciddiye yakın geçken tişler olması var. Ameliyatlar, tişler tişe, anlam canlı tişler yükselken bir tane gerekli bir şey var. Sovet zamanında biz duramamızda işler diyecektik. Hayır, demokratik zamanda soruyoruz işler diyecektik. Her günün her bir şey yok. Argamaklar, yazıcı Aydar Halimga. Bu şiirler benim kirde diye antologiya tatarski poeziyaga. Sol katılımda çıktı. Aydar bizning jildey argamaklar, jil titretip ütken danımız, İdilimde yırak kalgan tanlar, ey ol bizning altın urdabız. Jeyinlardan halk batırların, beysizlikке itken atkaylar, gasırlarının jitiş yaptırların, salavatlar jilgen, bankaylar, Nimajaklı 100 yaz, 100 kış aldan, cihan boylap jilgen atlarım, sizning bilen ömür suun geçip, gelecekke çapkan çaplarım, azatlıkka çapkan çaplarım. İdil yurtta yazgı jiller ise, belgelerde oynay atlarım, halkımızga yine Kur'an ile baş kütere Bulgar tatarım, ruhun küter gaziz tatarım. Ben Tuğan Ağlı'nda, Koşukburlar'da, Sırgaç rayonunda açtım. Bu yıl 1 sentyabrda edebi müzeyi. Şunda bizim yataktan, klasiklarımızın kitapları, Aydar Halim'deki, Feyze Beramov'dan, bir Haydar'daki, Renat Muhammediyev'in kitapları ilk aldan koyulgan. Rahimetigiz, 2 yılga, ben Allah'ın sayende, Tuğan'ın gününe bağışlatmadır indi, Pushkin'in gününe bağışlatmadır bir edebi nigayinde veremge, çakırımın, sinye ütünemin, pamur şunun argıza var, bir avtobus indi, Tuğan olma. Şu diğer, şunun sizin kitaplarınız, şu küçükene gelmiyor, yok benim müzik, benim okuyayım. Birinci sentyabrda şu okulanmışım. Sizge, değerli dostlar, sizge zor rahmet. Gelgen için siz biliminde, ben sizge spravişlik sergilemesi gerek olsun. Bu benim ilk batı kitabım. Bunu ben laureat premierini almanız aldım. Ancak ben yazıp verilmişim. Ama şey dostlar da bu ilk batı kitabım. Kayınlar uçarsanız alırız. Tırnakta, o kitapta zor vergi var. Rahmet sizge, tırnağınız başka kısarmış. Renat Muhammediyev.
1966 yılının sentyabr ahırlarında üniversite okumak kirgen yigit Edebi Tatarstan'ın üniversitetinden Tatar şairleri yürütülen edebi maslahat teyisini edebi birleşmelerinin geliyor. Hem şunun yetekçisi bizden karşıda oturan Varlas Halimov idi. Haydar Halim tugul, Varlas Halimov idi o vakitte. Başlap kına da yaza başlamadan kişi, hazırlıklı sene kerekinde Tatarstan Yazıcılar Birliği'nin 11 yıl yeteklerinin Rusya'da Mikhalkov'un orunbasarı olup taşların vakitli yazıcı deyip sanımızın bir boyu iki kişiden yeni şahit vardı durmuş. Biz birge kuşaklaşıp, bir bölmede yaşamadık, dost bulup birge içip, arak içip yaşamadık. Lakin her vakitte yeni şey vardı. Buna Fevziye Hanım, üniversitetini tamamlayıp, birinci günü Kazan Televizyon'un aşıka bakan günü, koridor başında Fevziye Beyram'dan bu bölümde birinci kapı şıraştım. Doğan'ın baş redaktörünün kabinetesinin işitmende olduğu bir kiraydı. Hem de şundan yanım dünyada varlığın anladım. Volkay Arman Bolyalardan görüp kaçkan, hele var Hacı'nın anlatırlarının yaşkına bir İskilti şiver kızıydı. Sonundan Kazan Otlar Jurnalına işlet ettim. Anda da biz Fevziye'den şıraştık. Birge bir taşları. Sonundan kitap neşriyatında direktör oluşlarına profildi. Anda da biz Fevziye'den bir kabineti taşladık. Hem 90'lı yıllarda deputat bulup saylandaş, Yeltsin meni Başkırtistan'ın suverenitetin tüyü içinde mahsus karşı gelirge deyip ezir daklatlar bilen jigardiler meni Moskvadan Tatarını Başkırtlarının kurultayına. Emin şuşu kurultayı bolgan jirde türlü şeyini militsiya gızılı kilemine kildiler de renasatip. Belki siz süyaş alırsınız. Haydar Halimanda aşılık ilan etken Palatkı'da zinhar körüsü yaşı üzere. Haydar abi hatırlısızdır. 90'lı yılda sizin yanına kırdım. Şunu deyip şaplaşıp süyaşı getirdim. Elbette ben ama şık bundan, kit bundan diyen bir söze etmeden. Çünkü bizim canlarımız bir lokumda tibregen kişilerimiz. Bir lokumda tibregen kişiler. Şundan sonra ben başlıklarda da başlık bir süreyi kalmadım. Başlıklarda silen hiç tabii ki kalmıyorlar. Gitseler de var. Ya Civas'tana ya Kırgınaşova var diyen sözü bu kazında. Ben de size tübül etken sözlerimiz vaktinde. Bundan başka süreyi kalmadım. Hem bana dürüstüne itirge gerek Tatarstan'ın suvereniteti deyip beysizliktik. Canlar, hukka şükürgen vakitlarda da kumullarımız geniş olsa Moskva'da, Allah Kazan'da, Tatarstan'da dürüstüne itirge gerek yılının yılına işer takır aşılık ilan edip şu iş için kıraşkenmişler. Gerek vakıttalarımızın Tatarstan'ın yetekçileri faydalandı. Gerekmegen dağlarını unuttu, onların düşmanları sonra da çünkü siyasetçiler için, zoopolitikler için bir neydi izgi düşünce yok. Allah gerek iken üç vatanlarına değil, analarını da satırda ezir kişiler var dünyada. Yine şu kişiler bilen küreşip yaşarken iki Tatar'ın büyük kahramanı oturar bizim karşıda. Şuna göre bu dürüstüne gerek Tatar meclislerinde gelip şurada yürüge yaratmayayım çünkü yanında kim şurada bir Kazan'da bir deputat bulup oturgan yer, bir muhim kişi bulup oturgan kişi. Yine Moskva'ya gittiniz, Tatar'ını sattınız deyip şeyler. Biz Moskva'daki Tatarlar varımızda Kaybır Kazan'da idik. Şu vlast arasında kut bulgap kuyruk bulgan yürüyüşler için Tatar'ını satkan kişilerin yanında oturarız varımızda. Çünkü alan şular hep sanırım. Mesela bana Tufan Bilmülü'nün açık tanışkısın bu vakitlerde itkeni şunu değil, sözlerine kılım. Düşünettirge gerek Tatar, Rusya halkı. Bu mülkünde başka ilimiz yok. Çünkü Rusya ile Tatarlar 5 milyon değil biz. Lakin 5 milyon değil. Kim degende o 30-40 milyon. Çünkü Kazan'ını Ivan Grozny algan vakitte Rus halkı nibarısı 6 milyon şaması var. Tatar hanlıklarında nibarısı
6 milyon халық була. Демек, bizge genosid bulmadı deyip sanıyoruz biz. Azmasına bulsa da o halkka ketken. Çünkü her bunumuzdan 30-40% başka milletler işi bana katnaş nikahlar negizinde. Şuna göre Россия o bizden zor devletimiz. Tataristan bizden bişiğimiz. Yani şu bişikni tiyatuşu iki izgizat oturasının karşıda bin Allah'da uzun hürmetini bildirmeye çıktım. Fevziye Beyran var, hem Aydar Halim. Қазір мен сіздің қатысыңызға шақырайын. Рәсімдерді біздің ұлы имам, Яқинұлла Хазрет. Шәкір беріңіздер. Сразу burada yazılan siz söylesiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette siz so'rab qo'yganlar ekan mening için olay bo'lsa da Alloh taolo dil ochishlarini bersin. Albatta bizning tatar xalqining ko'p qayg'ulari bor. Bugungi kunda demak durustini aytganda bizga ortiq shodlanishga hech bir sabab yo'q. Bilasiz, yildan yil bizning xalqni turli haylalar bilan eritirga, azaytirga, kamaytirga, bitirirga tirishuvchilar bek ko'p. Hatto bizning o'zimizning aramizdan da shunday kishilar yo'q tugul. Masalan, turli harakatlar bugungi kunda bor. U albatta 90-yillarda boshlangan harakatlar edi. Qaybirlar aytadilar, emish biz Bulgarlar, qaybirlar aytadilar, biz emish misharlar, qaybirlar aytadilar, emish biz Sibir tatarlari, sevarlar, boshqalar Nog'aylar falan deb. Demak, Ivan Grozny bitira olmagan millatni bugungi kunda turli teoriyalarga bo'lib, turli qavmlarga bo'lib bitirirga matashuvchilar bor. Mana so'nggi teribizning qaragandagina Sibirda yashovchi tatarlarnigina 40 sınıfqa bo'lganlar. Her bir avulni ayrim emish Cheburginskiy tatari, Тобольskiy tatari, Tyumenskiy tatari, Zabolotskiy tatari, Zabolotniy tatari, turli shu nimalarda 5 yozilib chiqqan. Albatta xalq nadan. Anda ul o'zining avuli bilan avul ismi bilan yozilsa, ama g'ururli bir tirlik ila. Shuning uchun bizning dinimiz islom dini. Çünkü Tatar'ın asıl Tatar bulup biz uyuşkan, millet bulup uyuşkan İslam dini bizni birleştirdi. Türlü Türkiye halklardan, türlü Türkiye kabilelerden. Elbette yüzümüz de türlü, ditlerimiz de türlü, hatta dillerimiz de direkt ayrılıp dura. Lakin bugünkü günde biz bütün dünyaya Tatar bulup tanılgan. Tatar milleti bulup bugünkü günde uyuşkan. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala mana shu millatimizni saqlarga, o'zimizning tilimizni saqlarga, o'zimizning dinimizni saqlarga kuch-quvvat bersin edi, yo'qsa bizning kelajagimiz yo'q. Chunki hatta Qur'oni Karimda mana Qur'onni biz aytamiz, biz musulmon bo'laroq o'qiymiz, hozir rus tilida da, tatar tilida da tarjima qilingan Qur'onning ma'nolari bor. Anda da yozilgan. Allah Teala aytadi: biz sizni bir anada asadan katın emir kılıp yarattık. Türlü milletlerge, türlü halklarga, türlü kabilelerge bulduk. Şimdi elbette her birisine uz dil, uz türlü fikir, uz türlü sifat verdik. Lakin en hayırlığız Allah karşısında Allah Teala'ga yakın bulganımız, Allah Teala'ga itaat kılganımız. Şunun için Tatar halkı İslam dinsiz millet bulup saklana almıyor.
Siz bilesiz, en çokundurgan vakitlarda, mene Kazan yaklarında bolsun, Kazanlınkı bir Kazan'da yaşavcı adam kalmasından bilesiz, anda 100-120 kilometreye kadar Tatarlarga, kururga, yaşarga da ruhsat vermegen vakitte da alar özlerinin dinlerine, milletlerine tutunup bugünkü günge kadar Tatar ismini yetkirdiler. Sibirlerde bulsun. Hatta Bahtı Babay bir hikaye gibi yürü, anı meclisini yağıp, gidip bir pişirediğin meclisini, zor meclisini yağıp, onun içine koyganlar o kişini çokundururga diler. Lakin ol, şu kadar batırlık kursatıp, şunda çıdap, çokunmağında karada, ağolu da çokunmay kalgan. Şundan zor imtihanlar bizim milletimiz dini için ülken. Şimdi bugünkü günde baktığında Allah Teala da Kur'an'da ayette فَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Eğer de siz bir türlü millet, bir türlü halık, özünün dininden, asılı din bulunan İslam'dan kaybolsa, geri gitse, dinin taşlasa فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Allah Teala şu milletinin orduna başka milletini getirip koyar diyen. Demek eğer de Tatar milleti bugünkü günde özünün dininden gitse, dininden kayıtsa, dinin taşlasa, dinin unutsa, balaçağaların şuna öğretmese, Tatar'ın orduna başka millet gelip yaşar. Başka millet yuhibbuhum ve yuhibbun Allah ve yuhibbuhum. Allah Teala o milletini yaratar, o halk da Allah Teala'nı yaratırcı, halk gelir sizin ortanızda değil. Şimdi bugünkü günde görəsiz, bir günde de bu Urusça etkende sekret tügül, sır tügül. Bizim meclislerimizde, bizim Tatar ata-babalarımız kurulan meclislerde bugün Tatarlar isapçıkına kalgan. Eğer de bir saf kajıysan, belki bir saf, iki saf bulur. Mine bu tarihi mecliste, kupla Tatar yeri, 1% da Tatar yok anda. Tatarskiye meçettiler, nimede, Prospekt Mira'da. İsmi gına kalgan, Tatar yok, yürümeyin. Başka meçet, Atradnı'da gına Hazret yürüyorlar. İto anda, anda частный meçet için. Şunun için, bizden bugünkü günde şiirlerimiz da matur. Elhamdülillah, Fawziye Hanım gibi, Aydar Halim kardeşimiz gibi güreşçiler millet için, dinimiz için, milletimiz için, halkımız için big az. Kubu halkımız pasivni. Bunun için milletimni, halkımni maqtarlık bir orunda kalmadı muhtaram cemaat. Bir orunda yok. Çünkü bugünkü günde bizden şu meclislerge gına yürü, özümüzün din, şakirtlerimiz köp hazır bizden şakirtlerimiz. Şakirtlerimiz de yok. Men 30'lap, 40'lap kişi ne verem bu kırgayma? Barısı da Kafkazlar da, nimeler de, Uruslar da. Uruslar, hazır Urus, Müslümanlar, Asetya'da müfti bulup dura. İkincisi Petigorski'de imam bulup dura. Başka yerlerde imam bulup duralar. Şu başka Allah Teala'nı süyücü halıklar Tatar'ın orduna bugünkü günde. Sibiryaklarda alın. Kayda meçitlerde imamlar. Praktiski 50% meçitlerde Tatar imamlar yok. Ne için? Çünkü Tatar cemaati yok. Şunun için Allah Teala bizge milletimizni saklarga, tilimizni saklarga, hem de özümüzün dinimiz bilen gururlanırga Allah Subhanahu ve Teala güç kuvvet versin. Şunu bizge unutmaska Allah Teala nasip eylesin. Hatınlarımız özümüzdeki tertibimizni, irlerimiz özümüzdeki dinimizin tertibinde balalarımızın terbiyelerge Allah Teala nasip eylesin. Bu Tatarlık üzerine bir nersede dökülür. Tatar Müslüman bilen bir bulgan ömür boyunda. Tatar'ın tarihinde Tatar tire Müslüman. Eğer de Tatar gına bulsa, Müslüman bulmasa, bilesiz, vakitimiz 5 minut. Çulumski Tatarlar bulgan. Allah İslam'a girmegen. Anasın Aligen Agaybaklar, тоже Tatarlar, İslam'a girmegen uz vakitinde. Allah yok hazır. Yok. Çünkü İslam'dan çıkan Tatar halkının tarmakları bir, iki boğumda biter. Şundan Allah Teala bizi saklamak.
Вот меня волнует то, что татарские богатые люди, олигархи, не помогают сельской местности. Я 10 лет езжу в Пензенскую область, село, там, и в этих селах закрывают школы. На 4 села одна школа. Почему-то татарское правительство, и то в том числе наш президент, не думает о том, что сельскую школу нельзя закрывать. Понимаете, опять, они уходят в русские села учиться. Какая же может быть татарская культура, если татарские дети учатся в русских школах, а татарские школы закрывать нельзя. Надо дополнительные суды давать, чтобы где 80 человек, 70-50 татарских детей, пусть они остаются в этом селе учатся. Они ездят за 50 километров в город и там учиться. То ли дадут автобус школьный, то ли нет. То ли лошадь подъедет, то ли нет. И нельзя держать сельских детей. Вот я сама городская училась, 50 лет работаю в Москве. И мне обидно, почему в Москве все условия созданы для русских, для всех национальностей. А как отъедешь от Москвы за 500 километров, как татары там ни во что никто не ставит. Прошлая цена. Равуль Мирхайдаров. Просветлитель. Татарша Селя Шалам, бүгінгі оқымаландан, мұнысы оқышса айтардан. Потому что моя проблема немножко другая. Я считаюсь русскоязычным татарином, хотя я пишу татар, поэтому я эту встречу, на которую меня пригласили, с большим удовольствием встретил, потому что встречаю действительно двух самых крупных... Татарша Селя. Sen basıldı bir tutar şeserler. Değişime bilmem. Если скажете, нельзя, я минут рано. Говори. Я же спросил. Оренбург татарами, Алием татарга, Дарья Саглят татар Турсында. Ну, Дуния Шулай перевернулся, что мен чуть иля яшады. Но татарларым никогда не забыл. Поэтому не надо крыдым, чтобы у кишлярны курга. Потому что это люди положили многое. Я не могу быть защитником по-настоящему племеща, куда-нибудь выступать. Хотя я хочу сказать, сколько я дрался за татарскую морду, никаким казанским татарам и не снилось. Хотя мне очень трудно было в молодости сказать, что я татарская морда. Я не скажу, когда я был помоложе, хотя в других местах я жил, может, не знали, какой я писатель. Не знали. Но говорили, кто этот молодой человек? А этот татарин, говорит, из Ташкента. Ну и Нергазянов тут уже помнит меня молодым. Я был довольно заметным молодым человеком. Никогда татар, как бы по-татарски это сказать, никогда татаров низко не ставят. Никогда. Да. Я думаю, и во всех домах творчества, когда я бывал, не уступал ни грузинам, никому. Это может мелочи, но это очень существенно для нашего народа. Я хочу сказать, что когда я написал абсолютно первый рассказ, я тут же получил письмо, вот видите, очень волнуюсь, от незабвенного Айдара Тауфика Айди. Совсем я молодой Тауфик Айди, на год только старше меня, я получил письмо в Ташкенте. Я читаю и подумал, что это письмо мне из Казани от властей. Так обрадовался, думаю, какие татары внимательные. Только один рассказ напечатал, пришлите анкету, прислали, про себя расскажите, кто вы такой, туда-сюда. Я послал ему. И вот первый, второго рассказа не было, первого. 2-3 рассказа напечатал, я попал на съезд молодых писателей, у меня, правда, книжка уже на выходе была. И я познакомился с Мустаем Каримом и Муса Гали, которые очень много в моей жизни сыграли роль. И вот они попросили, вот Айдар Халима в 1976 году, первый рассказ, который я вообще написал на Оренбургской плато, Айдар Халим в 1976 году, можете представить, его перевел Кызылтамда, газета «Ада», Шикарда. Тогда же, когда еще у меня не было книги, меня нашел Ибрагим Нуруллин и сказал,
вот я вот прочитал ваши какие-то вещи, а я пишу про татар. Это очень существенный момент. И говорит, надо язык учить. Я говорю, да, я разговорный язык выучу, но чтобы писать, это очень сложно. Потом он мне говорит, знаете, Рауль, пишите, главное, что вы пишете про татар. Вот мы не знаем, это вот его слова, я это опубликовал. Он сказал, вот не знаю, для кого мы пишем, но вы пишите про татар, по крайней мере, через таких, как вы, татар будут знать. Вот я это запомнил на всю жизнь. Еще хочу сказать, тогда же, в 1977 году, уже у меня была в Москве книга, называлась «Оренбуршаля Алим Шальчейды». Такая известная она была. Вот такой оренбургский платок я написал, он перевелся на бесконечное количество западных языков, наверное, 30-40 раз по-русски он вышел. И вот эта книжка, когда у меня вышла, я Бакиев Нурулин был директор, главный редактор редакции. Я увидел его в переделке, когда хорошо все писатели могли встречаться в домах творчества. И переделки нам Малеев. Мне сказали, вот этот директор издательства. Я к нему подошел, и главный редактор говорил, вот я хотел бы вам подать заявку на татарскую книгу. Он на меня посмотрел, я уже вам сказал, как я выглядел. Он сказал, нет, мы таких не печатаем. Я говорю, почему? Я не понял. Он говорит, у нас знаешь, сколько нуждающихся писателей? Это вот дословные слова, там были свидетели. Он говорит, ну, у нас нуждающихся много. Я говорю, вы знаете, если бы Толстого печатать, понуждается или нет, или Рахманта, то мы никогда не увидели эту литературу. Я говорю, а кто хочет заработать, тогда было очень хорошо зарабатывать, рыбаки зарабатывают. Я говорю, что кто-то хочет, литература не очень богато кормит, говорил, что пусть идут в рыбаки или в шахтеры. И вот, но я все равно ему, он в руки не взял мое заявление, это называется заявка подписать, правильно? Но я в издательство послал в 1977 году заявку. Так, Бриншет, Китапна, Егерма, съездил как-то. Потом, понимая, что никак меня в татарскую литературу не пустят, я очень много издал уроща. Почти 90% того, что написал, имеет журнальную публикацию. Ишматова собрание сочинений. И как на радио, почти все у меня записано на радио. И вот с этим багажом я пришел в татарскую литературу, немножко начали мне печатать. Я за свои средства перевел все, я написал очень много. Где-то около 300 авторских листов. Я абсолютно все перевел за свои деньги. 6 романов Казанутлары написал. Если кто скажет, что я плохо пишу, может, я плохо пишу. Но Казанутлары пишет, что это пишет только проверенную, качественную литературу. Все 6 романов я напечатал Казанутлары. Вот к чему я это говорю. Хочу сказать, это теперь пути, почему мы сегодня встречаемся. Вот мы, живущие вне Татарстана, никогда не слышали Миша или Типтар или кто-то. Для нас все татары. Я даже вот с башкирами целуюсь. Для меня и это, потому что без Нахауда, башкирлар, да и шагляр, мы были как это абсолютно без деления. Потому что не говорят за Мишара туда-сюда. Так вот, я хочу сказать, чтобы в вашей программе, вы не сбрасывали нас со счетов. Если русский человек отошел, то он никак не будет стремиться быть татарином. А зачем мне с сапогом в лицо каждый раз вот по 30 лет книжку сдать? Слава Богу, один вот Миргазин Абы, кстати, я всегда пишу. Ты не ссылайся на меня. Я не знаю тебя. Не знаю. Хорошо. Я хочу сказать, что мы двое внесли какую-то новую, свежую струю в татарскую литературу. Он про маринистику, которой в татарской литературе не было. Я, наверное, политический аспект. Поэтому татар не так много, чтобы мы делились. Среди нас, русскоязычных, тоже довольно-таки много людей, которые искренне болеют. Вот кто-то что-то говорит. Я в родном месте помог построить мечеть. Не хочу сказать, что только я один строю, но какую-то остановку я в нее сделал. Если бы у меня не было бы татарского желания, наверное, наши татарские классики, к сожалению, не переведены на русский язык.
Не для русских, а для русскоязычных, которых 70-80 лет. Я как-то говорил, что если бы перевели бы их, то я, наверное, был бы рад больше, чем кто-либо другой. Понимаете? Потому что мы не можем прочитать свою классику. 70-80% людей не знают. Вот эта трагедия, вот единение, оно в литературе сидит. Амирхана Яники, Мухаммада Магдеева, куча наших классиков. Переведи, и это будет такая сила немыслимая. Кто хочет, кто уже отпочковался того, никакими лозунгами не вернешь. Я сколько встречал Барсусан. Мин Утазил Ташкендаешеда. Вот Ильхам Шакиров там приезжал на концерты. Вы знаете, он первый в СССР начал давать по 2 концерта. Там Шымкента, Жамбула, с Таджикистана, кого угодно. А самое главное, ташкентские люди. Мен концертқа келгенде, көрем, бұда татар кіші, бұда татар кіші. Бұл кішілер бір сөз татарша білмей тұрған кішілер. Значит, их тянет. И это та база, на которой стоит татарский народ. Понимаете? Ну зачем мне головная боль, вот, если бы я вот столько занимаюсь этим делом? У меня, я сказал, я 5 миллионов книг издал по-русски, 5 раз собрание сочинений, 4 докучу. Но мне хочется печататься для своего народа, оставить. И я, в конце концов, еще последний пятитомник я в Казани издал к своему 65-летию, потому что стыдно перед русскими, грузинами, кстати, грузинчаки это вам перед ними, которые меня много раз издали, 50 книг у меня. И чтобы спрашивать, когда у вас татары издадут, я за $25 000 издал пятитомник в этом Медупреска. Только из-за того, что слово «Казань» было. И что позаглавляет юбилей пардон. Вот я хочу сказать, у вас свои проблемы, у нас русскоязычные свои проблемы. И если мы в татарском доме не наведем какие-то мосты, нам будет тяжело. Русскоязычная татарская литература очень нужна, потому что через русскоязычную татарскую литературу заходят грузины, армяне, абсолютно все литературу только на татарском языке, то только татары могут знакомиться. Я об этом хочу сказать, что это очень... Мне уже много лет, тоже как Айдару, гляжу на него, какой старенький, оказывается, мы с ним ровесники. К сожалению, он еще моложе меня на 1 год. Я старше выжил. Я хочу сказать, что я умный, бородатый. Через много лет хочу поблагодарить Айдара за то, что он меня ввел в русскую литературу своим первым, татарскую литературу своим первым переводом. И хочу сказать, что все равно, Фазия Ханом, имейте в виду, в вашем резерве есть и татары, которые, может, плохо говорят по-русски, может, не говорят, но татар мына аларда бар, жан татар, шунда адамдар көп. Сабдасының жеуілі бәрәлін басылды, ема? Тоқтар Русшыдан тәржімәді елмәген тоқ қаршы жазған. Неге жалғанлысың? Нет, перевод. Потом татарщак перевод. Нарушенные люди, которые пишут. Ну вы поняли, что я перевел, конечно. Но вообще перевод я стану. Вы нам очень нужны. Рахман, извини, Таша, извини, я не знаю. Размешайте. Рахман. Esselamu Aleyküm, kadirli milletleşlerim, din kardeşlerim. Çıkışımda Tokay sözleri bilen başlap jiberesim kele. Tokay bize etken, sen şairine tügül, kreşçi de bulurga, grajdanin de bulurga deyiş digen. Men indi grajdanin digen sözünü bugün künde kreşçi de bulurga deyiş deyip özgertirdim. Yani yazıcı kişi, o yazıcılığına tügül, o kreşçi de bulurga deyiş, o kirek iken han da bulurga deyiş, o kirek iken imam da bulurga deyiş, o kirek iken tabipçi de bulurga deyiş. Çünkü kuşum bilen sanağın ülkelerini bilmişi, siyasetini bilmişi, dinini bilmişi, tarihini bilmişi, yoksa eser yazıp bulmayın. Elhamdülillah, ben sizin başınızda oturan Aydar abi de, ben özümde hazır soğuk vakitte kuşu izgi prinsiplerini kullanıp yaza başladım. Şimdi ömrümüzün finish ahırına yetip varganda da biz bunu anladık. Mühabbet eserleri bilen yine, Türkçülük eserler bilen yine, milleti bizim kutarıp da bulmayı,
уятып та булмай, глобаль темалар күтәрергә кирәк. Язучы иң беренче үзенең тарихын белергә тиеш. Бик яхшы тарих фәннәре доктор яки доктор дәрәҗәсендә. Тарих фәннәре докторы дәрәҗәсендә булса бигрәк тә яхшы. Чөнки безнең тарихыбыз бик зур. Ул Сибир тарихында, ул Казан тарихында, ул Алтын Урда тарихында, ул Кырым тарихында, ул Скифлар, бунлар, Сарматлар тарихында, ул бөтенесе безнең тарих. Менә шуны кулашларлык гыйлеме булырга тиеш. Һәм язучының булырга тиеш дини башлангыч булса да гыйлеме дә. Ул элекке безнең язучылар кебек, Тукайларыбыз кебек, Исхакилар кебек, бисмилласын әйтеп, намазын укып тотынырга тиеш. Мең ел җәдидән язучыларыбыз менә шулай язганнар. Әлхәмдүлилләх, Айдар абый шуны язучыларның берсе хаҗда булды. Мин дә хаҗда булдым. Без әсәрләребезне читтән үтмиш язырга тырышабыз. Чөнки динне белмәсәң, читтән үтәсәң, мин үскә чыга һәм башка кибла урнашырга мөмкин. Язучы сәясәтче дә булырга тиеш. Ягъни ул милли сәясәтен дә белергә тиеш һәм глобаль дөньяның да кая барганын белергә тиеш һәм шушы дөньяда синең милләтең ни дип урын алып тора. Аны нәрсә көтә? Үткәнен генә түгел, киләчәк милләтеңнең киләчәге бармы? Юк икән нәрсә эшләргә кирәк милләтне коткарып калу өчен. Язучы бик зур сәясәтче булырга тиеш. Ул теге депутат булып парламентта утыру гына түгел, анда бик күпләр утыра. Халык депутаты, халык сәясәтчесе булырга тиеш. Аллага шөкер, Айдар абый шушындай язучыларның берсе, мин дә аның янәшәсендә шушы юлдан барырга тырышам. Безнең публицистик китапларыбыз, аның 40 минем 30 китабы шушы milli siyasette bağışlanma hem şuşunu yaptırtan. Şimdi Hazır Nefigullah Hazretinin sözlerini devam edip şuna ekesin kile. Cemaat milletimiz tutuşmuş hamde. Öz arasında söyleşkende eğitirge yarayın sözüne. Minanın Rus milleti başkalar altına çıkıp eğitmeyim, Türkler başında eğitmeyim. Milletimiz vur kileşegi var diyeyim. Öz arasında söyleşkende eğitirge kirek, eğitirge yarayın. Milletimiz büyük ağır halde. Bitkenin bilmeyi көрсәтергә кирәк икәнен бетеп барганын. Татарлыкның да кадере юк, ислам диненең дә кадере юк. Нафигулла хәзрәт сезнең туган ягыгыз Сибирдә анда 40 авылга бер мәчет юк, 40 авылга бер мулла юк. Алар аңламыйлар да, алар инде теге зомби кебек миңгерәйтелгән, алар бик кызганыч хәлдә. Уралда хәтта шушы хәл, анда инде Кытай басып алган, Кытай килгән, хәзер урыс белән татарга уйларга кирәк ничек башка тоткарып калырга ул территорияларда. 50 яшьтән соң татарча китап укымыйлар. Сибирдә, Уралда, Мишәр якларында 50 яшьтән соң татарча китап укый белмиләр. Ул алданмагыз, мәктәпләрдә теге татар теле предмет буларак килә дә, балалар укый олимпиадаларга килә. Алар бер китапның иштәлегенә сөйләп чыгамыйлар. Алар миңа һәр вакыт Сибиргә килгән сыйлар урыс телендә китаплар алып килегез дип. Ни өчен 50 ел дип? Чөнки Хрущев заманында татар мәктәпләре ябылды. 63-64 елларда татар мәктәпләре беренче тапкыр шул вакытта ябылды. Шуннан соң ачылганы ачылды, ачылмаганы ачылмады. Дөресен ачылмады. Ул 90 елларда бер сәгать предмет буларак тору, ул ачылу дигән сүз түгел. Шуңа күрә кисеп ташларга кирәк Уранның тигәген. Алар укый да белми, яза да белми, 50 елда бер язучы килмәде аннан. Ни Мишәр ягыннан, ни Сибирдән, ни Уралдан бер татар язучысы үстәлмәде. Заманында Такташларны, Кәрим Тинчуриннарны, Гадил Кутуйларны биргән Мишәр якларыннан да, шул Сибир якларыннан да бер язучылар килмәде мәгълүм. Чөнки татарча укый, яза белүче юк иде. Чөнки мәктәп бетә. Мәктәп ул бик куркыныч бер татарча уку битү. Мәктәп белән бергә әдәбият та бетә. Әдәбият белән бергә мәдәният та бетә. Менә шу куркыныч хәзер Татарстанга ягый. Бер урынга ягый. Айдар абый шуларны аңлый. Айдар абый йөрәген чыгарып силкеп, шуларны кычкыра. Депутат булмаса да урамнарга чыгып кычкыра. Берничә тапкыр ачлык игълан итте шуларга күз алмыйча. Мин дә ачлык игълан иттем берничә тапкыр без мәйданнарда аш яткан язучылар. Икебез дә кибеп курып татар ди. Менә шушы хәлдә татарыбыз булмында. Әгәр 309 закон эшләп китәкән, ул инде эшли башлады. Ул вакытта Татарстанга да татар теленең битүе яный. Ул әби бабайларның менә сөйләшүе, ул әле балаларны укый белеп яза белмәүе, инде ул милләт бу телне югалта бетә дигән сүз. Ә милләтебез Аллаһтан әманәт, телебез Аллаһтан әманәт, без әманәткә хыянәт итүчеләр дигән сүз. Моңа шулай карарга кирәк. Ничек коткарабыз? Шәймиевлар майлап йөрде, китеп барды. Мине ханым гомумән катнашмый бу темага. Менә аның әле берничә атна элек кенә югары советка юлламасы булды. Аны монда послание диләр. Шушы 40 минут сөйләгән чыгышында 4 җөмлә татарча әйтте.
kıskası basılan bizne. Dört cümle Tatarca aytdı Tatarstan prezidenti. Onun da işteligini işit, yanesi vailede süyersen jide Tatarca. En başlangıç jide. Başlangıç mektepte 1000 yıllık Tatar edebiyatını okutup bulamı? 8-9 yaşlık bulama. 1000 yıllık Tatar medeniyetini okutup bulamı? Yok. Bu nerse degan söz? Tatarstan'da da Tatar dilinin bütübü kütüle degan söz. Mine ul vakitta indi, ul vakitta şındap da fajıga bulaşar. Şuna göre biz mine Oydar abida, min de hazır kışkıramiz. Bütün dünya aytamiz. Şuna göre Birleşken Milletler Uyuşması'na müracaat ettik 2008 yılında Milli Meclis isiminden. Şuna göre bizni hüküm ettiler, şuna göre sutlar buldu. Bizim de açlık meydanları aşağıda, sutlar aşağıda öttük cemaatler. Sutlar aşağıda öttük. Aytdım eligine yazışı küreşçi de bularga tiyişti. Yazışı kireyden han da bularga tiyişti. Çünkü bizim gayetsiz partilerimiz, Sadır Maksudilarımız şoqqına devlet almışı kalgan irler. Şoqqına. 90'lı yıllarda Relat Muhammediyevler biz şoqqına devlet almışı kaldık deklarasılar ilan ettik. Şoqqına bile biz 1 santimetrelik devlet beysizliği alıdan. Eğer bizim bizden devletimiz yok iken bizni bütün gider. Mesela siz bizim aşulanımız, siz aşulanmamız, Eydigiz biz paya getirmiş, siz paya getirsiz. Biz hazır sizin burada tutup, üzerimiz turunda oynarga tiyişmiz. Eğer Tataristan hemen Rossiya safında kalayken, Rossiya bir milletli, bir dinli, bir tilli kalıp'a vara. Nikitin bir halkımızın manifestini okuğuz. İmperiyaga державаға taba vara, ul indi tilde, mında şirkev hükümete, eydeler Rossiya'nın ideologisi yok. Rossiya'nın ideologisi var, bu şirkev ideologisi canavatlar. Bir patlı bulmayın. Şuna göre bizge hazır Tataristan'ı Rusa'da kutparırga gerek. Biz şuna göre Birleşken Milletler Uyuşması'na müracaat ettiğimiz Mabadış rayonu hatta Abhaziyan'ı tanıdılar. Pitreş rayonu hatta Yutkun Osetia'nı tanıdılar. Barbakbaşı hatta Kosova'nı tanıdılar. Niye 458 yıl boyu kanunlarına batıp küreşken Tataristan'ın beysizliğini tanımıyorlar. Tukay etmişli bizim hakkımız yok mu beysiz bulurlar? Var. Biz var dik bizim beysiz devletimiz bulmadığına. Uzi bizim zakonlar bilen yaşayıp başlayacağız. Bizde üz zakonlarımız gerek. Tatar zakonları gerek. İslam tertibi gerek. Bizim halkımız bir tırış idi. Ahlaklı idi. Terbiyeli idi. Mene nindi zombi haline getirip getirdiler. Avullarda hazır Tatar hatunları mekteplerden bağlarını alıp Urus mektebine girerler. Çünkü bir biresi var. Çünkü Ukrayna biresi var. Halk şu zombi haline koyuldu. Biz şuna göre Oydar abida beysizlik süzleydi. Bismillah'dan sonra biz beysizlik değiliz. Min de beysizlik için küreşke çıktım, şunun için sut yollarında girdim. Bizi aşulanmağız, kulubuzga sokmağız, yüreğimizge sokmağız. Biz şimdi ulgençi Tatar'ın beysizliği için küreşe tıran kişiler, hem inşallah küreşe bizde, o siyahtan kimselerde. Şimdi hazır bizim sut meselesine kilim cemaatler. Bir avur hayriken, imperi sudu başına beni bastırıp sut hüküm ettiler. Onda bulsa, şu Tataristan'ın devlet beysizlik turuna deklarasyonu tanımız deyip, o anda müracaat etmişim. Beysizlik turunda deklarasını imtihandı. Yukarıda sabit kabul ettim. Ben üzüm bu vakitte deputat idim. Şuşunun boyunca biz Milli Meclis o anda müracaat ettik. Hem bizge cinayet işi açıp, 30-40 kişinin şitlik koyabırga oyladılar. Bir mini bastırdılar. Şitlikten kırığına işinde yapmadılar. Yıl yarım hüküm işleri vardı. 60 yaşımda men. Repressirованный kişinin bolası. Benim etimde Siyarski'de Stalin zamanında türmelerde oturan kişi. Kalkus Pirsetli, halkını yaklagan için. Beni yıl yarım sut yollarında yürüttüler. Üyüme veriktirip, kompüterlerimi açıp gittiler. Arşivimi açıp gittiler. Balalarımın üyüne ettirip gittiler. Aeroportlarda tuttular. Beni meskhara ettiler, nişettirip. Şu vakitte siz beni yokladınız. Mine Muhammed Efendi, Gayar Efendiler, Vatan Partisi, başka Tatarlar. Sizin varınızga da büyük zor rahmetlerimi edemiz. Sizin yoktuklarınız gelip gitti, telegramlar gelip gitti. Hemen etin şuna karamazsa beni hüküm ettiler. 1 yıl şartlı hüküm verdiler. Anda men sutta cemaatler, onların üzerine hüküm ettim. 458 yılı dinasitinin men bütün fakirlerini alıp, 6 saat boyu sungu süzümde men Rossiya'nın dinasitinin hüküm ettim. Tatarça, mazar okuy, şu sut buldu. Elhamdülillah, vakit bitti, jiday bittikten soň meni azat ettiler. Men hazır vaqtida azat etilgan kishi, bir yerda o'qiyib ketmem, bir yerda men ortimdan yurmaylar, militsiyada yurmaydik bilan. Har qanday ilib ko'rsatib berdilar edi. Men butun yerda o'qiyib ketirga tegishim. Shunga ko'ra meni tanish olasiz. Men bugungi kundan men azat kishi. Albatta Kanun degan so'z tugul, qonun uchun Strasburgga
татарларга алганнар. Бу мине генә яклау булмаячак. Бу татар халкын, татар милләтен яклау булачак. Шуңа күрә җәмәгатьләр бу Айдар абыйның кичәсе, мен аның өлешенә кереп бик күп сөйләсем килмәй, китапларым күп. Минем 33 китабым чыкты, Айдар абыйның 40 китабы чыкты. Хөкүмәт булышмый, менә минем 60 еллыгым бер айдан, исән булса. Китап нәшрияты, Рина, син директор булган кеше. Баш тартты миңа минем юбилейга китабымны чыгарудан. Мин шунда редактор булып эшләп киткән кеше. Без бергә эшләдек, ул бүтән китап нәшриятын үзгәрткән иде, реформага салган иде. Зилә Вәлиева баш тартты. Безнең китапларны хөкүмәт чыгармый, Айдар абыйның да хөкүмәт чыгармый. Минекен дә хөкүмәт чыгармый. Айдар абыйның да бармак башы хәтле значогы юк. Милләттән, дәүләттән без бармак башы хәтле дә рәхмәт ишетмәдек, значок та алмадык. Безнең тукайларыбыз да юк, безнең берәйләребез юк, атказаган исемнәребез да юк. Аңа 70 миңа 60, икебезгә 150. Безнең берәйләребез юк. Безнең тарихыбыз гына бар, безнең иҗатыбыз бар. Шуңа күрә китапларыбызны үзебез чыгарабыз. Менә монда берничә китабымны алып килдек, Айдар абый да килде. Әйе, кайберләрен сатабыз да, менә милләт һәм дәүләт, менә монда ул алымны эш тагын 10 докторский диссертация язырлап, минем чыгышларым, суд буенча эшләрем, фикерләрем, фәлсәфәләрем, докладларым халыкара конференцияларда һәм ахырында артында татарчалар бар. Менә шул урысча бар. Урысча өчен инде карлары кыза тегеләрне. Менә бу Туран иле дигән китапта 80% Сибир татарлары турында, Сибирдәге тарих турында мин күчем каннан калган татар авылларын табып, җилкәмә китап капчыгы салып, авылдан авылга тарыдан Тбилисига хәтта үсешиңгә хәтта җәяүләп барып җиттем. 400 чакрымны. Шушы китапларны таратып, шушы китапларны яздым. Менә аны берничәләр килдем. Шулай ук инде Маяк атом комбинаты буенча мин 3 китап яздым. Менә аның берсе атомный геноцид, ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар дигән китап язган азым. Аны немец теленә тәрҗемә иттеләр. Гаяр Әхәдән интернетка куйды, ул бөтен дөньяга таралды. Мөслим авылы күчерелгән икән бу күнекендә яхшырак урынга. Ул инде безнең дә өлешебез дигән Гаяр Әхәдән. Сезгә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Без кулдан килгән шул атом татарларына барсын да шәрик. Менә тагын шушы 2 телдә чыккан китабым, кыскасы китапларым күп түгел. Монда килгән шушы күтәреп булмый җәмәгатьләр. Без бит Айдар абый белән кичә шалгыдан автобуста килдек biz. İkimiz arabastırıp, ondan polisle girip oturduk, ikimiz arabastırıp, biz kışıktan karab kırsam çok katırdık hatırlarken. Bana bu kitap en son çıkan kitabın kulak yaralı yazmışlar. Bunda şahıs bir yıllar burada var tip dokumentler, var tip hatlar, hem şu türmelerde oturan kişilerinin bütün tarihleri bilen mesela benim ettiğim. Soğuş yıllarında, o fin soğuşunda yaralanıp kayıtkan, garip bulununa karamastan bir kullanım yok idi. Stalin zamanında 20 gram açlıkla açık bilgen için Siberski türmelerinde etin ölümü hüküm etken bulganlar, Allah rahmeti bilen bizim tuvasına, biz umbala etiyimiz isen bulgan elhamdülillah, eli bilgenine 3 gün ayı uğruna cennette olsun, eliyimiz isen. Bir kişi kitabım, bu satırda da değil, bu ülkeliğinin satırına. Mine şu ayıtım cemaatler, biz işini olup barabız, siz mında olup barasız, her kim özünün işini işleyin. Eyle biz bitmez cemaatler, biz 7 milyon desek de biz bitmez. Güneşe durganları bitmez. Bir-birimizin tepkisel bilen Türkmü. Var indi, yetişsizliklerimiz de vardır yine. Kim nerse işli millete şunu işli. Kulumuzdan nerse gilemine bu müzikinde. Kim internette oturabileyim. Kim kitap çıkarıp akşa bile. Kim kitaplı yazabilir. Kim nerse şey, şunu işli, yok şey demiştik, milletimiz için, Allah rizalığı için demiştik. İndi bizden hanımga cevap verip ötesin ki, uzaklasız olsa da, çünkü ona cevap verip şey olmayacak. Min eligine bir ayga yakın penzi bilen Marduvi deyip kayttım. Avullar tarihini öğrendim. Avullarımızını öğrendim. Çünkü Üzbek Hanım İslam dinini kabul ettiğine 700 yıl dolar, 12. yılında. Üzbek Hanım boyunca roman yazığa materyalcıya. Şuşundif hal penzi ülkesinde. Koyda balalar bu, mektepler yapılmayın. Marduvi'de de. Aytik penzi ülkesinde Elezen diyen avulda, burada Elezen bir yıl 1. klasına 120 bala gitti. Ondan işek mektep yapsınlar, ondan 2 mektep. Onun köşesindeki tataralı avullarında, 1000 kişiler avullarında bir bala, elbette mektepli babalar. Mardovi'nin Ezurki diyen avulunda 70 bala 1. klasga vardı, 3 1. klas. Onun kırıyındaki avullarda bir bala da varmadı, 1000 kişilik avullar. Çünkü işip atalar, balalar yok, balaların kaptılar, abortta satalar, itagdari. Şuna göre avullar saklansın için, mektepler saklansın için, abi babalarımız için yaşayan 10 bala, 5 bala, aşka külmedik, birimizde elhamdülillah. Elektrikli tradisiyalara koyduk, biraz şu yolga basırda gerek. Koyda balalar yok, yapılacak demeğe. Elbette bunda politika da yapar.
Тиги 3 татар ауылына жияларды 4-нче урыс ауылына айтып бирәләр. Анда 3 бала була. Менә 30 баланы тигендә айтып бирәләр. Бу политика. Авыл советлары шулай күрсәттеләр. Сез менә Себердә барсагыз, бер генә татар авыл советы җирле хакимият татар авылында калмады. Бөтенесен урыс авылларына күчерделәр. Хәзер мәктәпләрне күчерәләр, пунктларны күчерәләр. Бу политика. Татар авылларына газ кирмәгән, татар авылларына юл кирмәгән Себердә. Бу политика җәмәгатьләр. Бу без тизрәк битсенче политика. Әмма ләкин 458 ел буе көрәшкән халкыбыз алай гына бетмәс иншаллах. Чөнки аның бар Айдар Кәримнәре, бар аның Минашуклары, бар аның Мирхазян абыйлары, бар аның Хаят әфәнделәре, бар аның Нәзирә апалары, һәрберебез без милләт баласы белән. Бөтенегез исемнәрегезне әйтмәсәм, гафу итегез, без барыбер тире күзәнәкләр. Бер шигырь укыйм да шуның белән туктатабыз. Бу шул судимс вакытындагы шигырь инде. Татар туганым, кулларыма бугау салган килеш, Себер уралларны урадым, яннарына барып белим дидем, хәлең ничек, татар туганым, яннарына барып белим дидем, тиле, дине саумы татарның, көч гайрәте бармы коткарырга дошманыннан газиз ватанын, кулларыма бугау салган килеш, 7 галәмнәрне урадым, күкләрдән дә рухым дәшәр сиңа, хәлең ничек, татар туганым. Дуам сиңа булсын, и милләтем, азат булсын дил уралым. Рәхмәт. Бөек ханнар зиратында сарык көтүе жим таба, татар каны тамган җирдә гарип бөркет канат кага, иркен даланы кым күмгән, бөек ханнар күптән үлгән, сүзебезгә ятлар без, Тәңрене саткан сатлар без.